Ongeye kubasuhuza inshuti zacu kadasohoka tubahereza ikaze muri no makuru yacu agezweho kano kanya. Ni amakuru tugenda tubagezaho rero nkuko tuba tumaze kuyabasesengura no kuyabategura, hanyuma namwe kuko muri abakunzi bacu tukavuga tuti reka tuyabagezeho. Rero inshuti zacu zakadahemuka turabasuhuje, tubahaye n'ikaze muri ano makuru agiye atandukanye tugiye kubagezaho. Murabizi rero twibanda hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukagenda tubabwira amakuru arimo agenda kwavugwa anyuranye. Ni intambara rero ikomeje guhuza igisirikare cya FARDC ndetse n'inyeshyamba zitwaje intwaro za M23. Akaba ariyo makuru rero tugiye kubazanira muri kano kanya. Ariko wowe utarakanda subscribe, comment, share na like bikore kugira ngo ujye ubana natwe amasaha yose, ndetse no mu makuru tuba tugiye tukugezaho kugira ngo ujye unyurwa nayo kandi wumve ibintu bimeze neza. Turagusuhuje rero wowe aho uherereye hariho hose, bana natwe. Dutiza akanya gatoya rero tukubwire ibingibi utari wegeze wumva. Ikinyamakuru cyanyu cya Rwanda 24 News TV nicyo kigenda kikugezaho amakuru abagiye atandukanye kandi agezweho. Ni ukuvuga ngo ni intambara kuri wa gatandatu washize mu gace ka Masisi havuzwe imirwano yamaze hafi isaha imwe Ikibabi na Mema. Ahagana saa moya za mu gitondo Wazalendo yari imaze gusubira Inyamiyaga na Kinigi hafi ya Rubaya na Bihambwa. Mu ifasi ya Rucuru Wazalendo irwanya cyane mu turere tugenzurwa na M23. Barimo gukina umukino w'injangwe n'imbeba. Ku isaha ya saa 11 z'umugoroba kuri uyu wa gatandatu nimugoroba, Wazalendo yongeye kugera mu gace ka Bambo. Inyeshyamba zari muri kariya gace zateye imbere zerekeza kuri Kibirizi kugira ngo zunganire ababo, baharanira guca mu rukuta rwashyizweho n'ubuyobozi bw'imbere bw'amajyaruguru bayoborwa na Generali Chiriku Chitambwe. Amakuru ya mbere dufite avuga ko imirwano yavuzwe ku manywa hagati ya Wazalendo na M23 mu midugudu yo muri Tongo hamwe n'ubujyakuzimu bwa Birundure na Cagahala. Inshuti zacu rero zakadasohoka, ni amakuru agiye atandukanye twari tubagejejeho kuri no saha. Ayo ngo tubabwira imirwano ikomeje kuba agaterera nzamba hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce tugiye dutandukanye. Tumaze kubabwira ko hariya Imasisi nyeshyamba zari mu 23 zakozanijeho n'abaze Wazalendo. Usanga ari ibintu byari bikomeye cyane kubera yuko iyi ntambara yamaze igihe kingana n'isaha yose. Urufaya n'urusaku rw'amasasu ari ruri kuvugwa, ariko ni ukuvuga ngo nk'uko twababwiye hari urukuta rukomeye cyane ingabo za FARDC zifatanije n'ihuriro ryazo rwari rwagiye rushyiraho kugira ngo urwo rukuta rukaba abaye mu 23 bakaba bananiwe kuba barurenga. Ni urukuta rukomeye cyane rw'abasirikare batojwe n'igisirikare cya MONUSCO. Abo basirikare bari aho ngaho rero barimo bakumira ko hari umusirikare wa M23 wanyura muri urwo rukuta ngo abe yagera Kanyabayonga. Nkuko twamaze iminsi tubibabwira, iminsi igiye itambuka, ni intambara rimaze iminsi igera ku cyumweru kirenga hariya Kanyabayonga. Hari maze iminsi habera imirwano ibigiye itandukanye cyane. Inyeshyamba za M23 zishaka gukandagira muri ako gace, ariko igisirikare cya FARDC cyagiye kibabana ibamba kubera urwo rukuta twarimo tubabwira cyatambitse aho ngaho. Ni umusirikare kundi ku buryo bari mu gukoresha imbaraga z'umurengera M23 ku buryo itabona ahantu imenera. Inshuti zacu rero zakadasohoka tugenda tubagezaho amakuru
buri uko agiye atugeraho, ari nabwo buryo n'ubu ngubu turimo tugenda tuganira namwe, tubagezaho ibiganiro rero bigiye bitandukanye, tukababwira n'amakuru aba agiye agezweho kugira ngo mubane natwe igihe cyose kandi mubyishimira muri inshuti zacu. Rero niyo mpamvu natwe twerekera hirya no hino, hanyuma tukavugana n'imboni zacu ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikagenda ziduhereza amakuru ari update ya yandi muba mukeneye. Rero muri ino minsi nk'uko mubibona, igisirikare cya FARDC kihagazeho imbere y'inyeshyamba za M23 zari zimaze iminsi zaratitije ibi bikomeye cyane ariko ubutegetsi bwa Kirombo Tshisekedi. Ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo Tshisekedi yakoze amavugurura agiye atandukanye mu gisirikare, na bya bihugu byagiye bimutwerera imbaraga zo kugira ngo ahame neza ku rugamba, harimo nk'u Burundi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, n'imiryango y'ubumwe bwa Afurika, harimo za MONUSCO na za SADC. Izi ngizi neza zibirimo neza. Ubu muri no minsi ziri guhangayika igisirikare cy'inyeshyamba za M23 nk'uko mu minsi yashize bitandukanye. Rero nk'uko mu minsi yashize aho igisirikare cya M23 cyari cyarababanye ibamba kinihagaze, ubu rero siko bimeze, zahinduye imirishyo. Ubu igisirikare cya FARDC gihagaze bwuma rwose, kiri kubaga nta kinya nta kubabarira. Intego y'iki gisirikare ngo ni ukwirukana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziriya nyeshyamba za M23. Félix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ziriya ngabo z'umutwe witwaje intwaro za M23 zigomba guhashywa zigatuzwa, kubera ko ngo atari abanyekongo, ahanini ngo bavuga n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko rero ibyo ngibyo ari byo aba yashyize mu basirikare ndetse n'abambere be bagiye batandukanye, anabashishikariza ko bagomba gukora iyo bwabaga uriya mutwe bakawusenya rwose ukava ku butaka bwa Kongo. Bitandukanye rero n'izi nyeshyamba za M23 ziba zivuga ko ziri guharanira umudendezo wa benshi, kandi bakavuga ko ari abanyekongo bagomba kuba mu gihugu cyabo cy'isezerano, igihugu gakondo y'iwabo, igihugu batagira ahandi hantu bakomoka. Bagomba guharanira uburenganzira bw'abaturage bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bitandukanye cyane rero n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bitandukanye cyane n'ibiri mu mitwe yabo, n'ibyo baba biyumvira bavuga bati oya, aba ni abanyarwanda bagomba gusubira iwabo mu Rwanda. Ariko ntago ariko bimeze, kubera yuko aba nabo baba birengagiza ukuri bakuzi. Ariko reka dukomeze dukurikirane ku mirongo y'imbere ku rugamba, turebe uko ibintu biba byifashe, natwe tuzajya tugenda tubibatohoreza, ari nako tunabisesengura, tugenda tubabwira intambaro uko igiye ihagaze muri turiya duce tugiye dutandukanye, Kanyabayonga, Igoma, Ituri, za Masisi, za Rubero, hose hagenda hari amakuru abagiye atandukanye. Kandi iyo uburyo M23 yasakiranye n'ingabo za FARDC, bakagenda barwana mu buryo butandukanye. Ni amakuru rero tukomeje gutungayo amatoroshi maremare cyane kugira ngo tujye tuyabazanira ku gihe namwe, ariko tubasaba kudukurikira nk'uko bisanzwe. Rero wari uri kuri Rwanda 24 News TV, ni amakuru yo muri kano kanya yaragezweho. Turavuga tuti reka tunyarukire muri studio natwe tuze tuyabahereze. Inshuti zacu zakadasohoka rero, kandi subscribe, comment, share na like kugira ngo buri kiganiro cyangwa amakuru ducishijeho akugeraho mu wa mbere. Nta mpamvu yo kuvumba amakuru, kandi nawe wayiyumvira hafi yawe. Mwebwe muvuye gusenga rero, turabizi ko mwari mwagiye gusenga. Uyu munsi ni ku cyumweru,
birumvikana ni ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Muvuye gusenga rero muba mugomba no kumenya uko ikirere kimeze n'uko isi iba yiriwe. Munyarukire rero aho mugenda mukura amakuru hirya no hino, ariko cyane cyane munyarukire ku mbuga nkoranyambaga, mujye no hara kuri YouTube mwerekezeho, hanyuma mujye mureba amakuru abagezweho, mwiyumvira uko isi iba yaramutse imeze. Icyambere ni amakuru rero, abanyarwanda barabirangije bati icyambere ni amakuru. Iyo ufite amakuru burya rero n'ubundi bintu byose ufite kandi ubaho neza. Comment, share na like, hanyuma ujye ukomeza kubana natwe iminsi yose. Amakuru yacu reka tuyahumuriza ahangaha tubabwira ngo nakagaruka. Ciao.